Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano y'igisirikare n'igihugu cya Tanzania, aho abenshi bahise bavuga ko iki gihugu cya Tanzania gishobora kuba kigiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifatanye n'iz'igisirikare cya Kongo mu gutsinzura umutwe wa M23 mu bice uyu mutwe wigaruriye. Mu gihe kandi ku rundi ruhande abantu benshi bavuze ko uyu mutwe wa M23 ugomba kuva mu bice wafashe ndetse n'ibyo bubatse byose bakabisiga inyuma bigahinduka ubusa kuri aba barwanyi. Uyu mutwe rero utazuyaje nawo wahise uha igisubizo cyihuse abo batekereza batyo. Igisubizo cya M23 kuba rota guhindura ubusa ibyo bamaze kubaka. Umutwe wa AFC M23 ukaba wakuriye inzira ku murima abarota guhindura ubusa ibikorwa uyu mutwe umaze gukora mu bice wabohoye, unasaba abatekereza ko bazabigeraho kuva mu nzozi barimo. Ayandi makuru ndaza kukubwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yasize iherezo ku ntambara y'u Rwanda na Kongo yari imaze imyaka 30. Ku rundi ruhande kandi Tito Rutaremara yavuze ko Kisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yishyuye abanyamahanga kugira ngo bagire uruhare muri jenoside. Aya ni amakuru rero tugiye kubagezaho ama updates yihuse cyane. Wifuza kuzajya uhura ubana natwe hano kuri Monde Stone TV, nta kindi usabwa uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tuba twabateguriye. Munyemere rero tudatinze dutangirane n'iyi nkuru ivuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu yamaze gusinya amasezerano y'igisirikare n'igihugu cya Tanzania mu rwego rwo gukomeza intambara ndetse no gufatanya mu gukemura ibibazo by'umutekano mu karere k'uburasirazuba bw'igihugu cye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize umukono ku masezerano mashya n'igihugu cya Tanzania agamije guteza imbere ubufatanye bwa gisirikare n'ubwirinzi busesuye. Aya masezerano akurikira ayo Kongo yagiranye n'u Burundi mu mwaka wa 2022, akaba ari igikorwa kigaragaza icyerekezo gishya cy'ibi bihugu mu gukemura ibibazo by'umutekano muke byibasiye uburasirazuba bwa Kongo. Amasezerano yiswe Great Lakes Security and Defense Cooperation Agreement agamije kubaka urwego rw'ubufatanye bukomeye mu byerekeye imyitozo ya gisirikare, guhanahana amakuru y'ubutasi, kurinda imipaka ndetse no gufasha mu gutabara mu gihe cy'ibibazo by'umutekano byambukiranya imipaka. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare avuga ko Tanzania ifite ubunararibonye bukomeye mu gutoza abasirikare, cyane cyane abasirikare bato ndetse n'abofisiye bato. Benshi muri bo bakaba baratojwe mu mashuri ya gisirikare ya Tanzania. Bivugwa ko kandi kugira ngo aya masezerano abashe gushyirwa mu bikorwa, abasirikare bagera ku 12,000 biteguye koherezwa muri Kongo mu bihe biri imbere. Bazafasha mu bikorwa byo gushyigikira umutekano, amahugurwa ndetse no kubaka ubufatanye bwa gisirikare. Aba basirikare kandi bakazakorana bya hafi n'ingabo za FARDC mu guhangana n'umutwe wa AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko amakuru abivuga. Abasesenguzi mu by'umutekano ndetse n'imiyoborere bemeza ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye mu gukaza urugamba hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe muri bo banenga aya masezerano bakagaragaza ko Tanzania n'u Burundi bifite ubunararibonye mu guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bakanibutsa ko no mu bihe bishize ubwo imijyi ya Goma na Bukavu yafatwaga hari ingabo z'ibihugu zari zihari, ariko ntibyabujije abarwanyi b'umutwe wa M23 kwigarurira iyo mijyi. Mu ncamake, aya masezerano ya gisirikare agaragaza ubushake bwa Kongo bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ariko kandi akaba anashobora kongera umwuka w'ubwoba n'ihungabana mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe kandi ku rundi ruhande umutwe wa M23 wakuriye inzira ku murima abarota guhindura ubusa ibikorwa uyu mutwe umaze gukora mu bice wabohoye. Usaba abatekereza ko bizagenda gutyo ndetse ko bazabigeraho kuva mu nzozi barimo. Uyu mutwe watanze ubu butumwa
ku munsi w'ejo biciye kuri perezida wawo ndetse akanaba umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro AFC Bertrand Bisimwa, aho yanditse ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yagize ati abifuza kugaruka kugira ngo bahindure ubusa ibikorwa bya AFC M23 bagomba gukanguka bakava mu nzozi zabo. Igice cyamaze kubohorwa kiri mu mahoro burundu. Bisimwa yakomeje ashimangira ko umutekano n'ituze byongeye kuboneka ndetse bikazarindwa kandi bikanitabwaho hakoreshejwe imbaraga ntizakoreshejwe mu kubibohora. M23 kandi yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinje kuba iri gushyiraho ubuyobozi mu duce yigaruriye bubangikanye n'ubwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yo gushyiraho inzego zirimo iz'ubuyobozi, igisirikare, polisi, ubutabera ndetse n'imari. Leta ya Kongo ikaba imaze igihe isaba ko izo nzego zavaho ndetse uduce M23 igenzura tugasubira mu maboko y'ubuyobozi bwayo. Ibyo uriya mutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwayo udakozwa. Mu gihe kandi ku rundi ruhande Donald Trump yashimangiye ko yamaze gushyira iherezo ku ntambara y'u Rwanda na Kongo yari imaze imyaka 30. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko yashyize iherezo ku ntambara, avuga ko yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Trump akaba yarashimangiye ko yashyize iherezo kuri iyo ntambara mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na televiziyo ya Fox News. Muri iki kiganiro perezida wa Amerika yabwiwe ko umunya-Venezuela Maria Corina wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 yakimutuye kubwo kubohora igihugu cye, ndetse ko uyu mugore wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Nicolas Maduro umaze icyumweru atawe muri yombi yifuza kukimushyikiriza. Trump ubwo yabazwaga niba yiteguye kwakira kiriya gihembo yavuze ko byaba ari icyubahiro kuri we kuko yabashije gushyira iherezo ku ntambara 8. Ni intambara zirimo iya Gaza na Israel, Cambodia na Thailand, Ubuhinde na Pakistan, Misiri na Ethiopia ndetse na Kongo n'u Rwanda. Avuga ku bibazo by'u Rwanda na Kongo yagize ati murebe Kongo n'u Rwanda bari bamaze imyaka 30 barwana, ariko ibyo byarahagaze. Nashyize iherezo ku ntambara nyinshi. Ni ibintu byiza cyane bituma numva nguwe neza. Ntabwo ari kubw'ibihembo byitiriwe Nobel, ahubwo nuko narukuye ubuzima bwa benshi. Muri Kamena mu mwaka ushize nibwo u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, mbere yuko ayo masezerano yemerezwa i Washington DC ndetse na Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi mu muhango wayobowe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande rero umuyobozi w'urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda Tito Rutaremara yagaragaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi agura abanyamahanga kugira ngo bamufashe gukora jenoside. Rutaremara yatangiye ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki 8 Mutarama muri uyu mwaka, asobanura uburyo bampatse ibihugu basenya ibihugu byinshi bitwaje icyo bita ubwigenge. Yasobanuye ko abaturage bamenya ndetse bakanasobanukirwa barwanyije imigirire ya bampatse ibihugu. Bampatse ibihugu bari bugarijwe bafatanyije icyemezo ndetse bafata ibyemezo cyo kugura bamwe muri bagenzi babo kugira ngo babafashe kubarwanya. Uyu munyapolitike yatangaje ko abanyafurika b'abagizi ba nabi nabo bagura bampatse ibihugu bo mu burengerazuba bw'isi cyangwa bamwe abo mu bayobozi bo muri Afurika kugira ngo babashyigikire, aho yagize ati ntibitangaje amafaranga ntacyo adakora. Yavuze ko na Tshisekedi rero yaguze abo bantu hamwe na bamwe mu bayobozi ba Afurika
bakamufasha gukora jenoside muri Kongo kandi bakabikora. Ingabo za Kongo, imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bikaba bimaze igihe kinini bagaba ibitero ku banyekongo bavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi bitero by'indege z'intambara, drones n'imbunda ziremereye bishyigikirwa ku mugaragaro na leta y'u Burundi kuko hashingiwe ku masezerano yagiranye na Kisekedi mu mwaka wa 2022, akaba yarohereje mu burasirazuba bwa Kongo abasirikare babarirwa mu bihumbi kugira ngo bamufashe. Leta y'u Bubiligi nayo ikaba ivugwaho kohereza ingabo muri Kongo n'ibikoresho byo kwifashisha muri ibi bitero ndetse no kohereza abasirikare bo kubatoza uko bazitwara ku rugamba, ariko ibi byose bigakorwa mu bwiru cyangwa se mu ibanga rikomeye cyane. Ngayo nguko rero aya nama updates abyutse avugwa cyane cyane ku birebana n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero hano kuri Monde Stone TV tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Wifuza kutazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya, nta kindi usabwa rwose uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo nawe ukajya uba mu ba mbere mu kubona ama updates tuba twabateguriye.